Salute a totus, señores e señoras, e benevenidos a sas previsiones de su tempus pro crasa, giobia su 9 de Trígulas. Sas condiciones de su tempus a supra de sa Sardigna videne chelu generalmente serenu o pagunuilu, chin addensamentos attrettus in su bortadie a supra de sos rilievos. Sorventos anasulare a regime de brezza. Sormales santa mostrare pagomovidos. Sas temperaturas mínimas sun previstas in aumento di 0, Casteddu 21, Tattari deghe 9, Nuccoro deghe 8, Aristanis 20. Sas temperaturas massimas sun previstas in aumento di 0, Casteddu 30, Tattari 32, Nuggoro 29, Aristanis 30.